Angomunye-ke umdlali wadlala phasi kwamaphepha igama ubani? Ngwaphethe Nicholas Nyoni. Lo maphepha lahlangana ladlalelani? Amaphepha ngiyanzisa kuma-juniors Emthala lapha Umthala juniors. usejoyinani? Sensiyajoyina eMazulu. So awusitile mina uhambo lakho longomaphepha usitile ngayo. UTopi bengumuntu othanda ibhora. Besigcinele umuntu lo. Besigcinele Umthala. Ngiyatshekelwa kakhulu. Uzambonisa impilo yami Umthala lo. Akunye umuntu ongibonisa impilo njengomthala lo. Ungiphakamisa lapho engamele ngiye khona. Ngokubhoda amazwi la esengwabhodaya ngumntana nalo. Utshele abalaleli ukuthi wabhoda ngaphi langa? Njani? Utshele abalaleli ukuthi wadlala ngaphi amathimu onke wadlala yiphi? Mina ngadlalela iMthana from juniors, ngadlalela iMazulu, ngadlalela noJoseph James, team kaJoseph iTonkref Football Club. Ngasengidlala ePE kungahamba khona. ePE South Africa? Yeah. Usezele empilweni? Ngathi sengihlezi ngikhaya. So uthini umaphepha kalesi? Ngilahlekelwe kakhulu. Ngilahlekelwe kakhulu angazi ukuthi ngathini.